Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung gagayem. Sakbay na? At dadagiti kayat da ti agpa-shoutout. Hello papagayam. Kayat ni Pagayam Maylin Lumban, apa-shoutoutan dagiti gagayem na iti Singapore. Kat kumusta kay amin dita Singapore papagayam? Pa-shoutoutan na da Andrea, Mayang, Lucel, Hueng, Liza, ken Emmy. Agyaman kami, ti ano siya amang subsuporta kadagiti videos ken drama tayo dito'y Jor Drama Tips TV. Sapay ko mapapagayam, tayo tultuloy dayta. Okay, manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV channel ti pakasaritaan Anapaulawan. Burara ken sariwak ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay na, tulungan nakman San Pedro. Diyak makatakder. Mamit lang, ilukat ko dita. Batok mau. Sige, umakan. Oh. Mabit lang. Anyan di ko nam itay. San Pedro ko naman. Yan. Lah, kumput kay tibak. Ay na, nagrigat tumot ito makder. Talaga. Talaga kasta ti dakkel ti bagina. Ay, san mo man nasang kay bagaday ta? Ne. Agdan man ti masungan. Amangan mo saan ka makauli di tagdan. Upat matla at tukaday ta? Para makita. Sige, pinayalom nga ron ti umuli. Mga manabsuok ka. Adata ni tiri daw. Ang durbela kon. Ne. Diyak pala na ital-tal magti-doorbell. Naglukatan ti ritaw. Na-train ngamin dagiti babaw nun dito balay. No nangagdan ti kotse, asim magput, padpadaanan data ni ti ridaw. Kat no masirip da ni ti sarme, nga data ni ti sango ti ridaw, kalaaten da naluktan dayta. Kasta, tinalibtak San Pedro. Kastaya. Mala, sumrat nga rudan. Mabaliktad kan tu palakat dita. Ay, agtugawak mampay dito'y sofa. Makabandog ti magna. Kunamlan o sa nga kilometro mati pinagnamon dami bakit. Arin na may sa metro lang ti pinagnam mo duwang askaw lang nabanlukan. Ay awan sintomas ti mabiitan ti apit na ti kasta.
Anya takunam. Amangan no taanges muti apitek itan. Adaman damaga kayang bakit? Apaya sang kaawag nak iti San Pedro. Kat Jan Pedro tinagal ko. Nalaklak ang balikas ti San Pedro. Sino nga mitinang panagan kan ka? Natural ang nagiti dadakil ko. Alangan mo't ati presidente. Ada reklamaw. Pinaglaok namot ngamin ti English anagan, kan Ilocano anagan. Apay, ada English kan Ilocano anagan. Ada! Kas kuma iti Juan, ti English na kat John. Tinagan a Pablo, ti English na kat Paul. Day tanagan mo a Pedro, kat Peter, ti English na. Pinaglaok mo't dananang mo ti English kan Ilocano. Imbes a John Peter, John Pedro mo't. Iso nasaysaya at langan nga awagang ka iti San Pedro. Tanalaklaka nga ibalikas ngam ti John Pedro. Anya, panang lais kamit bakit? Naitangay mo at lagan mo, Gorgonia. Di mo ibalbalikas dayta. Anak ti Diablo ka. Niya. Wenno dabi. Day talang tiyawag mo kanyak. Tayso ti awag ti kaaduan kanyak. Gori ko tagorgon niya tinagan mo. Gori as in gorilla. Kinatusal nakbad ka. Ayad day tay bag ko dito yan. Daytan ti kanayon kung ay bagakin ka bakit. Noon day disom malipatam apidotan. Apay, indisok ka di iti napananta iti ruar. Kano indisom iti salas itay nagtugaw ka. Ay, makabanog mo ti magnaama pandita salas. Pukawak laangan dagiti katulong. Tay suda ti mangyag dito eh. Gomborsa! Nene, apay, ada kabarbaro katulong tayo? Awan. O sino nga ron tinawagan iti gomborsa? Dagiti talo katulong Pinagtitipon kong tinaganda. Ni Gomilya, ni Borjana, ni Sabelita. Nanay. Iso gomborsa. Anya? Di pakit agigidan da nga rodan nga may mangyag iti bagma. Mabalin akasta, mabalin mo't asaan. Iso gomborsa, wenno naganda amin ti ayabak, tapno umasideglatan ti bakanti kadakwada. Nunay rana nga dar aramiden ti maysa, umay jay dua. Nunay rana nga adar aramiden dagiti dua. At least, ada maysa nga umasideg. Gets mo? Naidaytan bakal. Kwintas mo siguro na ito, bakit? Nangalaam. Iti banyo. Ninginaan tilangana. Iso nga ambok nga alahas mo retoy. Iti na minsan, sing-sing manan tinapidot ko iti banyo. Kaywar ti gamit mo. Uray, tawan mo tagtatakaw dito'y balay. May baglakit din ata nagsisingpet dagiti katulong. Ken mapagtalkanda. Tano saan ay awanan? Inuras ko man nga na mapukaw mo. Gapo, iti kinaburaram. Apay ka di, ma'am. Anya ti bagayo. Agpaistorya kayo ka di manen, may papaniti ang angaw da, wano pagkakatawaan. Sanpay.
Anya tararamidan da gumilya kan Borjana. Ibalbalay bay dati linabaan da, ma'am. Ne, isuda gaya man tumay dito'y, ma'am. Anya ka diti bagayaw, ma'am. Apaya pinaggigidan da kami ngay nayaban. Win, ma'am. Agistorya kami kanimanin. Itidanggan nyo, ma'am. Gumilya. Oray saan ka pailangag timtimag. Kas tamat ken ka, Borjana. Tadya kaya tumle kunog katawa ang mga numaatake ak. May mayat, anong ang katawa kayo, ma'am? Sanak pa yan nakasagana nga umle kunog katawa. Tanabambanugak. Nala, denggan nyo anay baga, tabilinan kayo. Kunak mano, kay kayak yaw, agistorya kamay, ma'am. Win narod, ma'am. Marayaw kayo itistoryami. Nga, birdi, nga angaw. Nang ikaw, berde nga angaw? Win, sir. Birdi, nga angaw. Wano, green, juke. Anya? Bakit? Buy-buya ka magkayam iti TV. Sen, ada pa'y ngat-ngatingatom lita. Ha? Apay aso ngag-ngatingat. Kwa nga ron. Anya tilamlamutam. Awan pa'y kadisi-disin timot day tabalikas mo. Anya yan ita kabukabam bakit? 1 kilo a banana chips, kan 1 kilo a vegan chicharon. Ay, baka pa diabetes nita banana chips mo ang nakasamsam kan ada bumsog tabagim iti kasasamukat mo. Samukat? Kasasaramsam mo ti kayat ko asawin. Iso nga ado ti makitkitam asaramsam iti sangok tamangan ti mayat a makipangan kanyak. No saan nyo akayat? Okay lang. Ta kabaulakmat nga ibusen. Anya? Awan kayam. Umay dagumbor sa dito'y ayan ko inton madamdama. Umay dakray awon. Babaan iti berde nga angaw. Grinjok ko namot. Bakit na may mayat adenggan? Lakay, idapom ta TV. Tapno ma-enjoy ko ti dumngag iti istorya da gumilya. Mamit lang aram. Irugi ka din tagistorya, ma'am. Ora mismo. Kababay mat no dengdenggang ni sar. Okay lang, tapno makipagkatawa mo't. Mayat mat kit di no agkatawa kayo, ken no agragsak kayo, ma'am. Ngamin, makatulong daytay ti puso ken salunat. Isumot ti bilin ti doktor ken ti health. Puno dayta. Iso sige. Rugyamon ta istorya iti berde nga istorya. Anda duwa nga agasawa. Tunggal aglabing-labing da iti rabi ay idapon ti lalaki ti sinaw. Dumdum lang ni babae takas ta tunggal aglabing-labing da. Kayat na ngamin nga ada silaw, ma'am. So nga iti namin sa narabi ay imasidag iti ayam ti switch ti silaw nga day ti abay ti kama katinyag labing da kelat nging switch na ti silaw iso nakita na ti palimod nila kay na Unay daytan bakag. awan mit kinakakatawa dita, ma'am, da kayo mit kinakakatawa.
Don't disrupt my imagination, Borjana. Ituloy mo, Gumilya. Gapaw ta naduktalan ni babae. Pinagsasawan na nila kay na iti agkakasakit. Ako na. Awan ka no tibain na. Manglulukaw, manangalilaw, bastos, kanda dumapay. Idinalpasan na nagungot ti babae, simublat mouth ang nagungot ti lalakay. Kat kastoy ti kunana, sika ti balangkantes, kan manglilipot, bastos ka ang klase ti babae, sika ti awan ng baan, daytoy ti inaramat ko kun kay ti manuatawan, ngumapay, anaadaan ta iti doa nga anak. May kahang. Dyan bakit? Pakawalan. Ina, sumariwak kakabakbakatan. Mangimpapain ka. Ay, rayaw ko talaga nagijaya dua. Maray awak iti busis da agraman istoryada birdi nga agawa. Gusto mo na ka. Unay day tali bakit? Saan kumabot akasta at ipanagkat-katawam? Nang rula ronda sa bali at tao. Oh, anya ko matidakas na. Kas kala gumarampingat. Agagatula bakit? Anya! Tambatambakit, di mo pa nakalan. Naabot yagong mo, di mo palawain. Kamamak! Dada ulam, tiga nasitik. Nagdagsan mo din tigam-gam mo ang disoy ito ulok bakit? Kasla 5 kilo ti kadagsan na nagtupakit ti ulo. Ada kamat gayam dito'y Hardin Ray. Well, sir. Urin na kayo mat, imay kayo mat. Agpari irakman dito'y. Masuyak ngamin agyan itong nagtibalay. Makasuyak akit kita nagtinagdadak kala parswa. Ni, sino ka di, sir? Ni bakit anam ni mo ibagbaga masuyak lang iti lang na nga inay ayat ko ni mammo. Rumbang lang kastat yung agasawa, sir. Agpinatag tayo suti bilin ti na marswa. Nagsinput ka man barok. Nagtaer ka pa'y. Wada anak ko abalasang pagasawaan kayon tapno agbalin ka matin nga anak ko. Ha? Ay, maniya, sir. Sana ka may bagay kada kayo. Ta may saak lang nga driver yo. Agyaman na kiti apresasyon nyo. Agpaiso ti imbagak barok. Amom. Mabahinak at talaga. Iti kinasariwak ka ni bakit. Nagdaklan lang arudan ti bagina. Kasla balyena, sumariwak kapaya pumgaak. Nakaburburara. Tila may warwara na. Kalpasan na. Malipatan na. No, sa dino, nangindisuan na. Naibaglakit din na. Saan na amay wara? Ti kakaiso na agamang na. Just kay. Nene. Unay na itan. Bakitan barok. Pati panagkat-katawa na kit burara. Saan na asariwak ka? Unay na itan, sir. Just kaya bakatan. Awan gayam day tay paid ko.
Tila birbirukan bakit? Nabatim man nga ta ni tasalas wano iji balkon. Anum ayat ti paed. Apay, saan mo nga mo ti usar ti paed? Agpaidak, tanapudot. Agpaed? Wano agpaypay ka? Adamot erkon? Diya kaya ti erkon ta naglamiis, malaminak. Pudutin kamit ako nam. Agirkon ka. Nasakit ti olok nga gerkon, tanalamiis launay. O di ag-electric fan ka. Diya kaya ti electric fan, ti itayab-tayab na ti buok ko. Pagbalinin na kas laumok ti bilit. Isong agpaidak langan. Bay amo na may tayab-tayab ti buok mo. Kan nagbaliнаkas na umok ti bilit. Di kan tumatlag sagsagaysay. Anya? Apay, saan mo nga amo? Nasugsugab ba pa'y ti buok dagiti sikat a singer? Ngamsyak? O singer iti abroad da ita? No. Nagpintas to pa yakit kita ang ti sugab ba a buok da? Anya, ay unlay daytan bakit? Sugab ba, murara kan sariwak ka? Nadisinti kamit akit kitaan. Ngam unay daytan. Saan amay bagay kan ka? Isa baliwam man dayta style mo bakit? Baliwam! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anay tampok ditoy. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sabali manan nga istorya kadagiti sumarsaron nupay apaset ti programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions isagsagot kada kayo ti Your Drama Tips TV channel. Unay daytan kaka.